Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Lamatan takrib nana pegah babu taharah dalam khulasa cerita Nabi mulia. Lamatan takrib nana pegah babu taharah dalam khulasa cerita Nabi mulia. Lam jarumia nana pegah ilmenahu soal kalimat nana pegah lamatan bina. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Cara sembahyang hana pegah dalam biologi, cara bersuci hana pegah dalam fisika, cara sembahyang hana pegah dalam biologi, cara bersuci fisika, cara puasa hana pegah dalam ekonomi, cara haji hana pegah dalam kimia. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Lamatan takrib nana pegah babu taharah dalam khulasa cerita Nabi mulia. Lamatan takrib nana pegah babu taharah dalam khulasa cerita Nabi mulia. Lam jarumia nana pegah ilmenahu soal kalimat nana pegah lamatan bina. Jak berpijut sikula pijut hana pupu asairakan hukum Islam besika sapu. Jak berpijut
sikula pijut han anak pupu asairakan hukum Islam besi kasapu.